Ingot-ingot nama. Jadi, apa dia murah jandong sautan nami. Alang sipul sudi reta tai di pakkateotta. Asa marningo sudi situ na torop di lota naneng patu pota. Ima di hari Sabtu tanggal 10 November. Atau kamu mah amang rajendong sauta. Mauliate ma tapasaha tutuhat taparninga basa na mga partikian na sa Yulion alatong takasdo rak manangiho kita ima ulaw nanang si ulahonota mardomu tu habatahotay asa sir kita rak manangihon dengan donakin kureka pami dia manang tahan atin adong siya bada manang siyoruan Kuja okai majora songo dia do manang aha mahasya ni lauta nanang si patu pauta jumulo mahami masatami tu dongan nami dongan sauta nami. Jadi mau lihat mak di tengah-tengah tas songo ni mah di hasuhu kedua belah pihak. Asa jumulo di jahau kami abor korak kita ngeti ngot-ngot. Hari Selasa tanggal 24 bulan 3 2024 marhata sinamut keluarga Pak Pahan dohot keluarga si Morakir. Napar jolo warna sinamot sinabut nahibul warna si Tobbor. Gudangna ono 10 juta tambah 300.000 uparaja. Rupiah. Na usahat ono 10 juta 300.000 rupiah. Sajuta nai manggohi di Matani Ulauni. Pamas-masuwon tope hari Sabtu tanggal sia bulan 11 2024 di gereja GPT Jatirejo masuk jam 10 tepat. Ada orang sokor hati datu gereja di patu pahasuhudon siados miroha maserapan jam 8 tepat. Nung sipul pemas-masuwon ulauni sama sikat bagas ni hasuhudo parbur ala ulauni ulau sidopol di gedung sekolah minggu HKBP Nomensen Pulau Rayan Bengkel. Parjuhukna namar miak-miak percabaran na jado pemangihut. Ulau ni ulau sadari. Songon ulos pakai dia pasu-pasu siap kula hulai siap lebar. Panadayon molo titi marakuk manggohi hasuhu to parboru papahan. So ni mana boleh guru sok kami na pardolo suku kami hasuhu to parboru adong amang tiwenahan. Ah ini pinggap panganan na pingan. Oh tadi ngot pinggap panganan. Pinggap pertama dua tiba-tiba. Oke, so ni mamang langsung ni dohot di hasuhu don para anak keluarga si Morakir. Jadi masih panganon jam berapa cepat? Jadi mau lihat mak di las songonima di amuna keluarga besar Panggawian si Morakir. Songonima keluarga besar Pampahan. Wida kami mencaidos studi Pakatayota di bagasa sadarion. Dago masih songonidok nila dua bagi sama Panggawi. Hari ini keluarga Panggawian dohot Pampahan. Dumomi ma anak kontai gawi itu dikenal. Wida kami tuntakas dohamu masih Paulo. Jadi son ala lawa kana meninggot-ingot di pasangan tamudo boras itu ditonti dia tamu dia nahot sangyang wakta saya hokma pertuturan di hamuna sin keluarga Panggawian do keluarga Pak Pasatikion sahat sediki nanengro boras sipil ditonti hidupna dua-dua firma tok baru pas kaloma firma tok kita saluna lumobi manakot tanang mamuka pardongan karedio sangyang ta Juma akka pancamo. Segala ison di pasahat tamudo ringgit si suara latino pani kabareta si bayar las ni rohasta dari rumah. Kemudian nami masuk ini tangnya jujur di tadian. Dia ke mamuna keluarga Panggawian ngomongin nang keluarga Pampahan. Jujur itu marsaka saya cuma harus dapotan Pak Daudi. Sangat sudu, sangat kemudian tolong mati rotan ini. Muka sangat pantai udota, di bagian sadarion, lima majalah pasu-pasu, parbogason anak ngurkur di Bujata, di tanggal 9 November 2024
2024 pasti marwani tuan yu ari rondang nang ro bulan jada sudah kita dong marlak di Roma jadi dia tak marningot kita baru ma ingot sendiri ingot horas sama gabi majalah horas jadi di sodo hula-hula nami raja pesunggu ala nung 10 laut tamang 10 yang mamar hiti tangyang